Ngishimane makulumba iqhumo kuyo ndawo. So ngiyafisa nje ukuthi ngizikaphu ngendlela angenzele ngayo nangendlela mhlambe angise yona ngibone impilo yami mhlambe iba ngcono ngokunamathela kuShembe engicabanga ukuthi uShembe uyisithandwa sami uNkulunkulu wami noma mhlambe okukhona abanye abangamthemba ngisho ukuthi kholo uShembe cha kodwa mina ngingukwakhe Seleku kodwa nguphumalo isibongo so engakubeka nje ngisho ngithi mhlambe lokho kube kwadida abanye ukuthi umgomeni bekhuluma ngomseleku noma mhlambe ekhuluma ngophumalo usuke semixa kanjani ukukhulekane kwakhe ongumgomeni ukhulele omalume wakhe la ephathe khona kahle wakhula khona ngalendlela mhlambe ekade iyinde emaselekweni ube segcina eseqhubeka lo mgomeni kodwa ukuthi ngokuzalwa wakakhumalo njengoba mhlambe kuhamba kwaba nezinto ezithize nevela nekuvelayo okuthize okugcina ukuthi umgomeni kube khona ababona ukuthi mase asizakale kanjani baphakama njengoba egcina umgomeni etholakala noma eselesimaso kodwa ngoba ulimi akaphumi nasekhanda ngakezwa lutho ilona ithread lami elingasekho ngiyabonga kakhulu ngiyathanda nje kakhulu mhlawumbe ohlanganisa lobuso lobu ukuhlanganisa nalobuso okubukayo uyabona ukuthi indoda yayivele incane isibuyele ngiyamzimba lo omdala kodwa nje ngifisa ukuthi nazi kona ukuthi ngiyanthanda kakhulu akukho okuningi engingakusho Wait, uthini uyasuya? Nona. Uyamazi? Nona. Masela kuphi? Efunde mangena esikoleni, yawostele lokhuze bafana efunde mangena nemadrats, ehlalayo lokhuze ehlazeni, ethembisa umgomeni. Emncane ukutshengisa isithombe nje lesi. Uyabona isithombe naso sithi udrass isithombe semncane khona. Yeah. Uthathe isithombe lesamagoma, amagoma olonto ukuthi umbone ukuthi. Okay, usuka uphuze egoli wena. Okay, so uhambile emuva manje. Okay, ngiyabonga. Okay.